Nanya jadi kalau rok busuk naik sotong kah? Apa yang lam socotan blog naik jono katon tak tu buku tu jatuh friend orang no. Gak tini ni video hai kau blog tam nanya nyor tu thumbnail logo saya macam na. Hai pun saya rona tini risani video tu ipai kang nor ni bagai. Mungkin norok orisano naik socakan hai mah tongo belanya naik sotok. Engkau pun saya cakap bang orisano punuka. Apurung kangke sengbai kong kata buka sengbai jak nang nor no pungnan bagai kau gerjak. Mungkin tabuk ang punuk sinai nyor no. Nor fasulas video no isip kayunya cengdi. Belanya naik socakan hai mah tongo. Tanya orang channel bisti ketal video naik jengko subscribe like comment share kaji subscribe hai ke omah hanya sal burung norok rigenani video naik jeng mana awan bagai nyor subscribe dokanya di oke asuk kok bang sayo jeng naliman di tang lasi naik kok bang lah saya tam kanya nih ba dari naik lasi naik iko ke tabuk tagai tonggo butai rok to tagai tong pano sijak yo ko kisah seceng drop kuba yang bagai sijak so yo ko tagai tonggo Nanya jadi kalau rok busuk naik sotong kah? Ini satu belanya naik sotong naik, ngomong pura tak baik yang kata. Belanya naik sotong kan ke, normal naik sotong kan hima tonggo. Eko normal tang punukin dekat normal naik sotong kan hima tonggo. Ke orisan kata butai rok saya ko. Ke saya baik yang kan normal punukin naik. Ke Odek tak mani pore wa ang norno orisani video ta se khai phunu pinai norok belai nyobot hanya sujak kana haima tongo inka o video no nanya bagin nor ready ke tongne ang bo phunnan bagin nor ready no inka tai odek tak mani pore ang orisan norno phungnai inka belai nyo nai thotok nai abun bagin nor nanya bagin ready ke tongdi tai ani channel lo subscribe khanya di inke ang je puro video upload khai upload no nong ni ro thang so nyan bagai ang thiri gana video ta bule korna upload khai tongo norok abono nai tong manai nor naik cuman bagian channel subscribe hanya di asukok bang saya kini video azab ting next time hanya himalaya sini